Bekasi Student Union Laban Circle, haringkat ki officer katanat forest, haringkat ka jingdan lang ki pulit menta ka singi palei ka lai tarik nailar ar hajar ar paulai, kila let ban jurep ya ka mahadev kola, kabadan hajan lau sotun. Hagani ka jinglet jurep ka seng haringkat katanat klau kila lap banalor ki mandir lani ki jaka manibelai, ba kila yo jingbet ban shna, menta kila shna be pat saya ki ying kisem, klem da yo jingbet. Om tang kata kalap ru ya ka jing penjabo ya ki rut ki kiar, ka jing berat pathar ya ki nyut bat khamtam ka bapen isat met, kalong baki pentuat bet ya ka jabo pan khana, syakawa jasai ka baki pat ba nong shnong, ki jupanan kam ban sat jan bat wat ban di ban bam. Uba SM Marwen habakran syakinong thok khubor, ula ong baya kane ka kaiphat unsa IT syakibor bahalor. Usamla Robin Najar Presiden ke KSU Laban Circle, ula thu bakat kum ki kendon la ailat, tang bakin shna ya ka mandir, Henry menta kila shnapat saya ki yingkisem. Ula thu bakat kum ka jingyo jingtip, ki brio banabar ki yo bansa ban shna ying shnasem, da ka baki siu tang shispa tingka, syaki badik mi hakate ka jaka. Ula ong bakaseng kan sashim da ka we ka sinjam, ban shna ying ya ki baduk, lada katanat klau bat ki bor bahalor, kim le ya ki tu ki brio, basyong be an. Main step condition siap RSD banyak ayat dorkas kucing kamu banyak pipau ba yang ketinggalan cuman hani hapo mah dikola hadi mengilad kendung ibu dia ko santrik Julai ngilak pipau is function illegal settlers di pasar hani ada juga poro illegal structures di kelas nahi di kisam guest house depan coba klaim yo kono permission kami yo kono jibet naki bor bari pen te habade ba ya kata nakaliang jongka forest department kita sini kala ibu ini yo joint inspection but nilai ini takum kaki pet ba don kini structures ki ba apalat naka allotment jongka ba bu nomor ba takum kijing yo ju tip ki API findings ini hilap ba house kan ba akla kala yo la ai chaka ya kani ka mandir ban sna te hindi kidon kidon to bat wala ong du badi ban tang sna ya ka mandir om pat di ki benta te hadin kata pan i ba kadang system kini ki structures kidang bon na kapor te de halo kata benta ba pi su da circle ka sing ya kani ka te hadin i ta simpan i ba kila bon ki common structures ki da one ni hadu ki jebo iri borok tentu di hanya kapo wa jasai kabawan napo kanika napo lostun kanika wa kanika we miki wa kaba sustun kesipun kam ban ketemu ban di ban bang ban ikut i andre ya kanika wa pala kun jebo ni da kaba ki la subret di jebo pakar awa klem kuno ka klem kuno ka di proposed disposal plan ini jadi halor ni benta bani nakaliang kaseng ni dawa ba ya ka forest department ba jakat baja longkap bolong ikini ki illegal settlers ko ikini ki building si bon ni ba PBI klem kuno ki permission dei pan pintaran mato nomor bang i ba da hapo di kasi kisna dukan ni habdi di bentan forest chimit kilawan atira pun hindi habari ba yakani pat pali had unta kila suya snapchat kasuya dan bunta inspection bunta memorandum bunta dokas ba nakaliang kajang kan pa na ko rekati nakaliang ka forest part kamsin le kita ki boro te ini wahi ka nyo ko jipet ba nakaliang jokin ki basa ani ki la apply ru ya kata diversion of forest land siapo ka for non forest purposes kata kadai kila ban snai ki house ki kisam ki ya kata ban la ban ipa jo kita ki application ki timla ban ai permission kita ki application ban haju ko ru timla ban ai da ba bakadan kum kata application takadaw timla ban kindang ki kadin don kata application kam simut pa timla ban kindang ki dakadang kata application ru hindi kata application ko hindi kini illegal structures kila awan sa day ban pintarano mardor kini but kung ka inspection tasmi meaning aya ka jingko ka siya keyboard blueprint ke iba ka jingla ka sing nakaliang di forest rangers kini ka juhi but kisni ki banwan ni pet kuno bin chakmat ba in pet kuno kan ka jingong cuman kan
habade bat kata ka function by habade baka firstborn ke baka net te kung bangila to kata khasi ba kila baili ya kata ka agreement na di na pa apply te kini ki structures ki di ban temperaswa di ban demolish na mo na kalyang ya fu hot la ko bori kata hendri wang ba anda hadin bala inspection hadin bala yo report ni ki forest rangers ibro kin saya sikmat kum no bersih ba khaju ko ru na marka habade bat eviction nagi board punya itu district administration tu kia besong kejilang bat bisi bat ki police department ba hade kita di sim kata kara si ngiru pun pasang nya up kata kara kejiki bandai nak kalian ini nya budin bat nya pressure baki di bandi kini boro hampir tak kum kaji survey kajungi baki sabin di ayah report saka forest department nilap ki baki dan kumbalai ko so putuliki long te ki hindi kini ki kita ki long impat susna bat ki temporary structures ki wan dikitan ki terpar isu ki sa atu bat ki sir ya kabai wasis pa di kasisi bat ondal awan inspekno ki ni te hakajing lap itu forest department ki ong kirang survey ya manu bakisa ani te ki patdon kata ka statistical record maka nu kadika panu kinambas kirikat kung ki lap tu kaseng ki tuar ba ada dan inspect ki lap hadu kidan kumbalai ko hadu soput ki longi ki beriu try omjin ya kisis pasen ko hadu aspang ki beri ba siang basa ani hindi kumba pi minta pan try tip nama berlatih bakador inspection ni ba bu ni ki lap ikut bat kalong penjak jat jadi kamjin longkum nakaliang ju pisiaf ulong guling hot ban sim kono action asporo ban ya man hindi kalong no adu pada yo report nakaliang reduction force officer buat nakaliang rangers dikelayo dikelapi saya buru itu report de ya kat kumpikin don ka forest laga ka aja ka kumpi ni kibri haju ka poru kadiban aja ka itu kasih kebuduk batin snaya ki household ki household projects bani yang ketibun ki buru ki bomdon ki cara ki putar ki ki sam te daka surtar kamna ban tindang ikini ki ba suwan lang ni bati yo chaka ni ban chong sa ni na kanyang kasi hi ikini ki jahar ni forstan ni sna ni ki ye ki sam nam ka ki buduk ka ki ki ban ta ke de ki tip ba ni yo ban dun lang mo ting ki wan ki laborers bana in ki jela ki wan ki orang kisnu taw nomor ni kilang kisnu taw ni long ki ba perman ki ni baru ti kili aku nu ki yo bantung hakun kini kan ti nak ni ki jakapat ki sim tam si spot ni kasi ni ya ki bari pet ani ki ai jakasa ko adin ki layo kata adin ki jakapat bantung kisnu taw layo ki latih ki latih pat